it's not too late bafundisi ukuthi siboniseni it's not too late ngakithi bandla because nathi ngenzeka ukuthi singabafundisi but ngoba silinde ukuthi khona kufanele sigcobe sizitshela ukuthi sizongingisa uMoses but Moses ngifuna ukuthi uyohola bantwana bami bathi inkosi uyazi ukuthi mina ngiyangingisa wathi akunankinga umfowenu Arolo yenza uhamba naye so wena angazi ukuthi ulindeni-ke njengoba ufuna ukuthi fanele bakodele ekhaya. Yeah, my beautiful wife. Mina ngifundile ubheka. Ngifundile mina ama-creatures wami ama-creatures lawo if awenzi izinto ezi-right phambi kwenkosi afana neze zalwane ngiyabonga ukuthi ngilalele isicamtho sami ngithemba ukuthi angibonakanga kakhulu ngoba kwesinye isikhathi uyathola ukuthi i-message ayisiyethu sonke umuntu oyi-one ekufanele ukuthi ahlwitheke kuyizimo akizo. So sibongeni uJehova, sibonge namandla akhe amakhulu, sihlale ekumthembeni ngoba uyinkosi phezu kwamakhosi. Le enye to be continued phakathi inaboJezebeli seyikhona la kule chapter inaboJezebeli ebasebandleni but ke senginika ama-snippets ke it's a preview ukuthi isikhathi kuwe besivumile besizofika nakuJezebeli ila benzobona khona ukuthi uNkulunkulu uthini nabantu ebaphatha ebafuna ukuphatha ibandla bangabo